Manang Biyada! Hello gagayam, sa bali man na napakasaritaan, timang ganyo diti drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Vic, saan na puno anagan, tintay drama? Ngam shoutout mampay kada Jade Valdez, dita Cainta Rizal, Nelly Dancel, dita Santa Maria Pangasinan, from Altea Dancel, ken Lerma Perez. Kastimanti ko na ni Kabsat Lida, dirma ng biyanang, at dabisyo ka nakaadikak. Natured ti pakinakam ko, tagpada kami ti katuga nga kababae iti bisyo, iso nga ore at ti paanak ta asawak, jak dangdanggan. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Oh, adto'y bakit? Napangabakak. Ha? No kasta? Nangabak kayo manan, Vic? Wen, addaman paggatang tayo iti bagaskin si Daenayn. Pundwa mon Jeref. Tapno saan mo na problema hindi masita tunggal agluto ka. Ay, Ne, apeng agsinaay ka ngay bakit? Saan gan samot ang naragsak? No awan kwarta, naliday ka. Ngam nada kwarta, naliday ka latta. saan man ah? Maragsa ka na, tadamanon maigatang itimakan. Iso na lang ta. Kastoy talatta ka din itagnanayon. Sugal, ti pagtataudan, ti kankanan tayo iti anak ta. Ay na, saan la adata ti kasta? Adu tayo. Anyang arod no kasta ti pagbiyagan ta. Kanya-kanyang pagbiyagan ah. May met mo ti kastan ah. Ngam tayo agtakawak. Ti kayat ko asawan. Apay talaga kading awanan plano nga agsapol iti sabala pagkwartaan. Agtrabaho ka kumamat kasjay. Kay, apay ti kunam. Nalakaayat ti mapan makisugsugal. Makabannog tupay. Pasaray adayo a lugar ti papanan may. Makabannog ti agbiyahe. Tuladam man ni bayaw ko. Agtrab-trabaho kas karpintero. Nanyat amok di tangay. Katjak mo't amot ag karpintero. Saan ko mo't atalin ti kasta? Kat mabalin mo't asumurot ka kankwana. Tapno adala katulungan na. Agkiwar iti semento para awat kasjay. Wanto. Ikondisyon ko pa iti bagay. Tanarigat ti mabigla. Timing, bakay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Damag ka, nga ba kakano idi kalman, Vic? Ha? Uwan na lang. Nan, mangtid ka mamag nga raw. Makaliplipat kan samot ten baraw. Laglagi pa, adakkel ti utang mo ana imbaga nakam kanyak. Tano saan nagapo kanyak, saan mo ana asawa jay anak ko. Ha? Siyak tinang durog kan ko ana, tapno aklonan na ka. Dandan di nakakayat, idi ti anak ko, Vic. Uwan na nang. Jak malipatan day ta. Antoy na lang. Barato yo. Ha? Sang sangaribaw? Ay, nayunan mo Ay, sangaribo pa Ah. Antoy nga ron. Dumawat tulay ti kwartakon kinilida. Ay, thank you, Barok. Nagsingput ka talaga. Sapay kumata, di ka agbalbalew. Naparabor ka kumaakan na yun. Pautangan nakman, Sally. Napay, awan man bagas yun, manang. Adamo bagas may, kagat-gatang ko itayag sapa. Adapay bagas me. Ngam aramatak ko maamang i-process iti papeles ko. Padasak man taga abroad. Anya? Si kalat amo ka makatulong kanya kading ko. Isa pang asim. Pabuludan nakman iti pag-abroad ko. Di ka madanagan tamayadak tumutlaang. Ay, sigurado ka, manang. Kunakman no di mo ka ba ilan na panawan da bayaw kanti anak yo. Nagrigat at talaga timang panaw iti pamilya. Ngam ikarigatak Tani, di mo't aggunay jay bayaw mon. Iso asyak man lang ang tagtrabaho. Ang ijay abroad ti kayat ko tapno makaurno nga kadago sa ading ko. Kasaritak to pa jay asawak manang. Ipakadak pa'y nga umunakin kwa na. Tani, kwartami mo't adwaday jay. Sige Sally, awan problema. Makauray This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka kumapalubusan nga umadayo lida bakit? Ngam amok apara mo't lay ti masakbayan tati pampanunutem. Ay, jak ngamin kaya tagnanayo na kastoy. Di ka mga nagsapol iti trabaho.
Iso asyak langan ti umadayo. Ado ti arapaap ko iti biyag lakay. Kayat ko ti maadaan iti business. Oray siya. Ado ti kayat ko a business. Gampuunan ti problema bakit? Kamabalin tamatag business iti ure basit la apounan. Tao maduntumo laang. Maday ti basit a puunan. Mabayag a dumuruas. May mayat no dakil adagos ti puunan ta. Agtarakan da iti ado a buryas, ado a manok, kan ado a kalding. Kasta ti kayat ko, makitinulong ka kanyak lakay. Tapno pumintas ti biyag tayo. Diyak kayat ti agbayag ija abroad. Iso nga agawid akto numalpas ti kontratak. Iso nga paman nga sweldo akto, rugyam adagosan ti ibagbagam a business anya. Agurnong tabay mo't tamay met no dakil ti puunan. Tapno dakil mo't adagos ti maganan siya. Ay makamu ka nga rod Basta saya atam to Sikan ti pangital ka kiti amin. Kandi mo kumabaybayan ti anak ta Wen, di ka madanagan bakit? Natalgad ka na yun ti kasasaad ti anak ta. No agawid kan to, nalukmagan ni Jengjeng. Wait! Ho! Inta ta! Ho-ho! Unay ka dahi ta alakay Wilsonan. Tanagpigsa tingiwan na. Di kan sabay mo nakasuka! Psh! Tangiwat yu atata. Mangag na kayo ni bakit ko. Ay, kunak ano naka-abrogan? San pa'y inton umay alawas pa'y ti flight na. Ay kaling kangarod agrobatan tama pantan. Maladaw tan. Nyak pa'y lang makasurot ita. Taon kwartak tata. Tainted ko kini bakit ko. Diyak makadawat king kwa na. Tama nga numakadlaw. Ingkarik ngamin ngagbalbaliw akon. Anya? Nukasta, agbalbaliw kan? Saan? Apay ko ma. Kat nailasag kun di kasta trabaho. Orayak la ang maka-flight. Kat no maka-abroadan, oray inaldaw tayon arumwar tata. Diyak mo nga ron mapahanan tawa makadwak. Amangan no makimos ti kwartak. Sa nabali tata, 1 week lang ti orayon. Ag-flight ton di asawa. Ay, kasi matjagkapsat ko nanang. Isunsamot lang ti agpurpursige para iti masakbayan ti pamilyada. Ay, kahit agpurpursige, may jay asawa na. Takanayon na mo ngay kan iti kwarta ni Manong Mau no ada kwarta na. Sugal mo ti paggapgapuan ti itid na akwarta nanang. Kanya ngay nga raw, kasta talaga Iso nga ron mat ti pagsapsapulan na may. Kung sinchin yung mat ngamin ti kasdya nga aramidon ti asawa na. Iso saan nga agsarsar deng nanang. Ay, awan karbengak mga tipa iti aramidon na. Tamanugang kulaeng may. Enton ginora wano inapanak. Ay, ti kunayukit dinanang. Tunggal mga bak, adamo porsinto yung amin kenkwana. Sasawam mo salay. Agtal na ka man. Katuan mo't. Kanagpada kayo ngamin iti aramid nanang. Ay na. Ay, pagliw-liwa aklaang mo dayta. Bakit akaon? Kasapulak, timang paragsak kanyak. Iso bay-bay anak kaday anak ko. Pagpalpalabasak lang iti oras dayta. Pangururayak, iti ipapatay ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, Vic! Agpawitak no bigat. Kompletuan mo ti materyales para iti kulungan ti baboy kan manok, Walida, tanong makumpletong ti materyales, marugyak dumating ngay paramid. Nasayat nga rod no kasta. Agawa am tagpaaramid, tapno makarugita mo ten, lakay. Wan bakit? Di ka madanagan, bumak ng tanto. Basta numalpas ti kontratak dito abroad, agawid akton tani, nagrigat kayam ti trabaho ditoy. Di mo pa'y kamakudkud ti nagatulan, gapot kinaadot trabahon. Alawan, agawid kanton bakit? Di ka mananagan, tagdantong negosyo ta. Basta gawaan tagpaw iti ti kwarta pagpuhuna ka, tapno makapagrugi akon. Okay nga rod, ngam, nungay inuta marugyan. Maditin inot bakit? May mayat na urnungag pa iti kwarta. Tapno nam na minsan may rugi. Tanuin inot, mabayag amalpas. May mayat tayo 1 click. Malangarod, makamu ka, Vic. Kanuun gayam, ada na panunod ko sa bali a business bakit? May mayat sa timini grocery nga ipatakder ta.
Ha? Awam mo unay babalay di tayan tayo. Adayo iti highway. Asinot gumatang ngay. Saan adito iti pangipatakderan ta? Ija probinsya mi. Taigit ti kalsada di tawid ko adagay jay. Kan adon ti babalay jay. Kat awan pa'y grocery jay. Mabalin mo't Di kasanungay tabalay tayo ditan. Kapilitan nga agawid tayon to ije probinsya yon. No ije tayan tinegosyo ta. Kat tawidan to ti anak ta. Nadan ton pamilya na. Dito iton ti pagnadan na. Malangaron. Plano man na imbag no kasano. Sa bagay, napintas ti grocery a business. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Rumarak Gigi. Mangan kanton wan? Nakaluto akon. Inlakam ko ti kanam iti panggal daw kan pangrabi. Ha? Marabian kayo kadimanan asumang putatang? Papanan nyo manan aya? Inlak asikasuan niya pangipatakderak iti business tayo iti probinsya. No jak makaawid, bigatak ton. Di pa'y kadinalpas? Kunak man no isuti na si Kasoy idinapalabas ngal daw. Ato ti marami di anak. Saan ngamin apatad di daga? Iso nga ipapatad ko. Ay, umayak man mo't tapno makitak mo't dalulo kan lola ijay. Saan? Narigat ag-commute ngagbiyahe. Naimbag tulan no at dalugan tayo anak ko. Tauray kanayunum to ti sumurot kanyak. Wait! Intan! Ha? Ne, addan ni Tata Wilson. Sige anak ko ha, mapan kamin. Ikuyog ko ni Tata Wilson. Tatangdanak ngagtrabaho ijay. Ne, di kag bulbulakbul Gigi ha? Agyan ka lang dito'y balay. Wen tata. This drama is owned by Jenna Almoy the Napalan Drama. ni tatang mo, Gigi. Apay ngagmay-may sa ka dito'y balayo. Napan ijay probinsya da lolo ken lolak anti. Ay, anya tinaramid na ijay. Mapan na kano simpaan jay pagipatakderan da iti grocery mi. Ha? Ne, kunak man no nalpasin da ijay? Saan pa'y nga rod anti? Kat, nangan kan. Wen anti? Malang nga rod, no awan pa ijay amam, kat mabuteng ka dito'y balay yung agmay-may sa, umay ka lang ijay balay, Gigi. Wen anti? Ngam sa anak amabuteng? Nairwama kon apampanawan ni tata. Hello, Manang Lida. Nagadayo mo't ti pagipatakderan nyo ti business yo. Ijay mo't lang amin tinapintas ti lokasyon na sali. Apay, kasjay laeng ayati mapanunot yo a business? Adumot ti sabali manang. Uso ti panagtaraken iti baboy dito'y lugar tayo. Isulak kumaan manang. Grocery mo ti kayat ni bayaw mo ading ko. Apay, isaw ti masursurawt. Sika ati agdesisyon manang, ta sika nga ro ti agtrab-trabaho. Pagbambanugam ti kwarta, maar-aramat para iti dayta. Suportarak latan ti kayat asawa ka ading ko, bareng agbalbaliwan. Nagadayo pa'y mo ti lugar da. Numalpas ti kontratak dito abroad, agforgodak ton. Taas ikaswan min ti ipatakdar nila kaya business mi. Ala ka, makamu ka ama nang. Monitorim nga rod ajay asawam. Tapno saan amayaw awan ti kwarta nga ipaw-pawit mo. Hello lakay, kumusta? Naawat mo ti kwartang impawit ko? Walida, Kat, kumusta? Anyat narugyamon? tartarimaanag pa jalote apang ipatakderan iti business na bakit? Ta saan ngamin apatad day jay? At atang amang bulbuldozer. Kat, idulin mo nga ruti kwartang ipawpawit ko tapno saan na magastos. Wen, nakadulin, bakit? Sige nga rod, tsakpay lagi pawit. Taypay la usaran yung agtrabaho ti ipawit ko, tasya akong ti mangidulin iti kwarta lakay. Ha? Apay, awan pa nagtalak mo kanya kaya bakit? Adda, nga may mayat no siyak ti agidulin. Ay kat makamu ka nga ro bakit? Basta di mo liwanan tagipawit italawas mit anak mo ha? Wen, di ka madanagan. Ibagam no mabalinan arugyan ti business ta. Tasaak to agipawit iti dakkel kwarta. Wen bakit? Ket, kumusta ka ni tangay? Kastoy kanayo na mabannog. Jak to agsublia talaga dito yun. Nagrigat ti trabaho dito Iso nga agurnong tatap na adda pag business ta. Sige bakit? Di ka madalagan. Tagdan to sang patam a business ta dito Pilipinas. Ay nasaya at launay kastala kay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ada pa'y kwartam di tabay. Abay,
Naibusan ti inutang mo kanya? Awan nga rodan baraw, naabak, nan, pautang nakpay. Nagatut-utang yung kanya ako na. Alay, bayadak to ka rin. Lalaing ikaw no, promise. Subutek, jay abak ko. Mabit lang nga ron. Ay na, iba't na nakita ka dito, Ifek. Ah, Kung nagtupay ka, nga adda ka dito yung ayoyang tayaw. ne. Ito'y kayo ka di pa dito'y nanang. Saan? Kasangsangpit ko laang. Nan, kwartam ma'am. Amok nga ado ti kwartam itakay. Tanang nga baka kano idi kalman. Manuti ka sa pula nyo eh. Taloribaw no adda. Agam no awan di uray 2,900. Siyak pa'y matun-unam avik. Siyak mo na nga mututang ka. Ala, di kayo matanagan. Taikan kayo adwakin ni nanang, tata. Hello, Lida bakit? Parugya akong tayo business na. Tapno nalpasan no sumangpit ka. O sige mangipaw-itak nga ro diti kwartan. Ipauwit mo amin ng jornong mo. Tapno mabit amalpas. Agayabak iti adong agtrabaho. Kan katangag amin na nama ikarga iti grocery. Sigurado ka Wen, tapno makadugitan. Tane, sayang taglabas ngal daw. O sige nga Rod, ipaw-it kon intun bigat, lakay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, sinaurdak ijay ayoyang tayo, Fek. Nakimos ti kwartak. Ay, uwan kayam. Impawit ka no ni Lida, jay pagpuunan nyo iti business. Una nang, Hey, dakil samot agataday jay nakaw. una nang. Ngam ko nakaparugyak orain inutag. Adawa ka no laban no bigat. Abay, di ka mapan. Pampanunutak nga ron ti mapananang. Tangay agsuswerte akmat iti sugal. Kunak nga itayak pa nga umuna jay kwarta pagpuunan mi. Tapno agtriple. Ay, ala, anak kong, kuyugan ka. Basta di bagbakin ni Lida. Nawan! Danag mun, aya. Basta ikanak mo nga ron, agudwatan iti kwarta. Anya? Ay sus, amangan mo maipaabak yo. Saan? Lalaingag, baraw. Bek, ay kasano da ito yun ngay? Naabakak may. Ura siyak nga rod nanang. Nakimos ti kwarta. Anya? Ay, kunak man no nalaing ka. Italaang manang agmamalasak nanang. Nagsasaruno ti panangabak ko iti kalabas. Ay, sausa. Kasano nga rodin ngay? Dakkel agata dyan na ipaabak tanakaw. Un nga rod. Anyat iba kak kinilida ngay. Sigurado akaungot nak na jay. Amangan pa'y kid din sinaan na kon. Ay, kano sinaan na ka ay, awan mabalay. Nung ay pabayadan na kanyak nanang. Ay, bayadam baraw. Sana mabalin Dua tayo mo't anang ipaabak iti kwarta. Bayadan tayo adwa Anyat pagbayad ko ngay. Awa mo kwarta. Basta ibaga ka nagkuduan tayo ti kwarta. Ngamno kaya't yuman. Pagparangin tayo anahuldapak. Anya? Kampay di, nahuldapak. Katda kayo tagbaling na testigo nanang. Ha? Ay, kasla mabutungak may ngagtistigaw. Ay, makonsensya ka siyempre, anak ko, jay luklukun ta. Kat, anya nga ti pagbayad yu iti inalayo a kwarta. Ay, awan. Ang, ala nga raw. Planwam anaimbag, tapno saan ta amatiklaw. Anya, ulit man timbagam, Vic. Lida bakit? Nahuldapak! Dandanidak pinatay na gijay ahuldapan. Imbag ta nakatarayang. Kat, mano hold up kan kangay. Amen, di igam ko a kwarta. Tanapan ko nga ron inwar di binandala kwarta ngayon pawit mo. Natiktikan na magiging ahuldapan. Awa dahil di kwarta pag business ta ko mabagay. Anya, nagdakkalagatat day jay. Inruar mo amin, aya. Una, sa gumatang ako man iti materyales. Kanya may karagay iti grocery. Unay kamatan. Kasana mapamati na ka na hold up ka.
Pangaasim, Vic. Di nakluklukwan. Saan ka luklukwan? Ninanang ti makapalignag. Takadwag iti. Tabumulbulot iti kwarta kanya. Nakita na tinapasamag. Anya? O sige, tawagak man ni Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Agpaiso aya na hold up ni Vic. Kuwa. Ibagayo tagpaiso, Nanang. Na hold up ni Vic, huwag no saan. Ay, sorry, Veng. Nga mas rumimbaw ti pamatagkaw iti anak ko. Kuwa. Saan napudnaw, anak ko? Anya? Kun kuna nalaang dayjay, tapno saan mo nga ungtan. Hanggang kinapudno na naabak iti sugal. Anya? Ti awanan bain alalakin? Ay na, anak ko, pakawanan na ko ma. At damo basol kaw, tabi muludak iti kwartakan ko na. Impaabak ko mo lang, pakawanan na ko ma, anak ko. Unay kayo matan. Ay, Dayta ka timadi kada kayo. Konsensyan yung aming timadi nga arami di asawak. Isungawan pa nagbaliw na. ay, sorry talaga, anak ko. At dayta, nakakukus ko amin ang akawis mo, Vic. Pumanaw kan. Lida, pangaasim ka di ah. Di nagpapanawan. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan nga. No, ay ayatan nak. Di nak kumali ng langsutan. Panang loko tinaramid mo. Olbod. Kanayon ko mat nga ibagakan kano kasano ti karigat ti trabaho ki abroad. Nga winaldas mo lang ang ti kwarta itawan kasas ka nabanag. Sorry, Lida. Bumawak ka. Di ka nagsublipay dya, abroad. Tasyak mo taga abroad. Promise. Huwag mo nga, Ben. Lida, anak ko. Pakawan mo ta asawam. Tanakasagana mo ngagbalbalew. May sa kayo mat nanang. Konsentidor kayo ang katugangan. Sorry, anak ko. Saan na maulit na jay? Pagbababawyak na gijay nga inararamid ko. Oray siyak bakit? Ikarik, agbalbaliw akon. Ikandak ka di, tikundaway kong agbalbaliw. Agabrudak, tapno masukatan ti winaldas ko a kwarta, Lida. Promise. Gapoy di sakit tinakam ta sawak pinapanaw naklata, ngam jak nagsarda nga nangay ayaw kan kuana. Inaldaw ngay ay work, katagkid-kidawak iti pamakawan na. At damat lata panagayat na kanyak, iso nga inikan na kiti tsansa nga agbalbaliw, iso nga inawat na. Kat tinungpal ko nga road dagiti karikkan kuana. Inijak matan ti bisyok, kat nagaplayak para abroad, kat aging kay tagtrab-trabawak pa lang dito abroad, kat maragsakan naktay ni inot matlaang anay patakder mi ti grocery mi. Alakastan, tugayem mo, Vic. Alaga gayem, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama at gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang! Biyada! Hello kagayam na imbag nga orasyo at tumanan tagayam yo Jenna Almoite akas manang biyanang amang kumusta kada kayo amin nga awan labas. Welcome dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Marisa napud na nagan tintay drama. Gamsakbay ti amin hello mampay kada Zenny Talingdan dita Singapore. Christian J. Javier ken Carmina Luja dita Kamiling. Kasiman ti kuna ni Kabsat Mari. Dear manang biyanang, makuna ka na sing petak nga asawa tauray agong unget milakay ko agul uli makaklata. No pagsasawan nak na lumamay latta ti panagsao. Adda nga min ugali ti asawa ka man nagrurod. Arsagid ka nalaing agpabain. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Mapanta ka din lang ay. Nakarubuan akon. Aguray man tanay, agsarsarmingak pa lang. Itay ka pa'y asuman narming. Di ka pa'y nalpas ang nagsarming aya. Awan mo't kukuam di tarupam. Kit-kita laang mo't di tasarming. Ay, masurunak nga rod dito'y nga agong.
No apay mo't ngamin akastoy. Ni, apay, anyat problemam di taagong mo aya. Timangad nga rod. Kita maning. Imbes pasalog ko matiturong timurdong na. Saan? Tatimangad may. Kasla kayat na pailat agsubli iti nga ato may. Ay na, tila pa kasiksikuram. Mapantakit din. Kani, ang mga nuawan masambot na alugan. Sapay lunis ita, narigat ti makalugan taado ti pasaheros. Sikan sa latrumwaran. Agbate akon. Ni, apay ngay, katsi ka nga rod ti mapan agpadental. Sana yun. Oray ta saan mo ting agsaksakit tingipon ko. Inton kwan agsakit tumanen, agreklamo kan tumanen. Napukaw ti ganas ko arumwari di nagsarminga. Anya, ay unay matikas ta nga style mon. Nakarubat ka lang arudan. Ala, mapantakiting. Saan ko na lang arulan? Masadota ko na rumwar. Mapanakit di garden ko. Tay nakagdalos. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nasapa ka man anagawid. Nalpas mon jar aramidam ije garden mo. Saan pa ya? Nagpudot. Hay, no apay mo't ngamin anapudot no aginit. Kat, anya nga rod ngay. Iso nga rod ti usar ti init. Pagpapudot, tapno mamagaan dagiti binilag. Wala grabe mo't ti kinapudot na. Maksit ti kudel. Nakapudpudot. No apay mo't ngamin nga dainit. Ay na tila ibagbagam. Inton awan init, agreklamo ka manan. Hay, saan ka ang mauawatan, Eddie? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta nga'y nagitimulam anateng edi? Adun sa timulam masuro na ka ron tata. Inaggaskit din. Anya? Kat esprema. No apay mo't ngamin apati iggas. Kat naparswa. Ha? Awan mo nasaya nga itudda ni tulubong. Mangdadadahal dalay timula. Espream. Mapukaw tumatla dagitang aggas. Sayang timulam. Ora ispreak na ijay. Adun to ti dinadahal da. Katuray Espream lata. Hay. Napukaw pa'y katiganas kon. Mangnamnama ak nga adun to ti maapit ko amulak. Ngam dinarup katigasan. Makapaawan ganas talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat, baybay amon dagi jay mulam, di mon asikaswan. Bambanog lang niya garden. Aumpay ganas. Dinadaal lagi ya apistay. Kat, mairemedyo maday ta. Ispriyam tapno matay dagi ta apeste. Sana yun. Bambanog lang na ita. Agsublidan tumanan. Kat, ano talaga akas ta ti aggarden. Pagpasadak lang bakit? Diyak kayatan ti garden. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Awan ba tay tricycle yaw, maray? Wano rin warne iday. Wala nang, taagpasada manin jay manugang yo. Anya, nay, kung na man nun nan kaya tagpasada. Kat, kayat namanin nauman nga aggarden, isong agpasada manin. Nakaapitan na ya. Anyat apitan na ngay, kat binaybayan namat. Nagaputa inarak ti igus na upa yun. Napukawan ti ganas na nga garden, iso nga agpasada man kanun. Anya, ay isan man na mawawatan ti ugali di asawa mo. Awan sa magpao ta trabaho na. Hay, jakam mo iti dadya at tao na nang. Tanuan niya timbagana, isulatan, saanan ang mabaliwan. Akala, ano sam tay sumot ti kinaya mo. Nagadumang ngamin nga gararam kan kay day. Nagaduda pagpilyam ngam no apay nga isupay ti pinilaym. Ay na, di yun ipalagip tinapalabas nanang. Ta saanan ang maisubli day ta. Sana bale, ta di nakabkabilan ni Eddie. Normal iti agasawa ti saan nga agkin naawatan no dadduma, nanang. Ay, makapasuron mo dagito nga uban, mate. Arabiin, Eddie, agiddakan. Taigda po munta silaw. Diyak makaturog no nakaunti silaw. Aguray ka katadda per aramidag. Unay ka mateng. Anyat kukuam, aya. Ikatek nga ro dagito nga uban. Kalbuk sa dayto yan. No apay mat ngamin apuraw ti kulor ti uban Di pala green one no blow. Tamay mayat basit akitaan. Pati uban kasurong mo. Anya ka kadi. Pasit nga rod ti panaglakay kan panagbakit ti kasta. Pakulayam laangan tapno awan ti pakasikuram. Agtubon to matlaang. Useless. Agpakalbo ka nga rodin
Unsa tapno awan makikita kon abuok diti ulo. No apay mo't ngamin nga dapay la buok ti tao Di pay la kalbo kumaamin na tao. Tapno awan ti sakit ti ulo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Manganan lakay. Umay kan bumaawon to'y makan. Sinalbag kayo manok. Nagkulang agrugit kayo ti balkon ngay. Ay. Anya manan ayat ti pagungungtam di talakay. Umay ka manganan. Dagita manok Nagrugit dak dito yan. Nagawan babain da. Paungatin dak dagita Ala, bay amon, taaladan tanton to'y balkon. Tapno saan da makastrak dito'y. Kinawan am mo dagita, iso adi mo tutupan. Ilakok tuman la amin dagitan. Ni, saan babasit da pay laang. Naimbag tula apartyenta no dumakkel na. No sakit ti ulo ti papa ida. Nasaysaya at lapukawon idan. Ilakok idin. Aladan talaangan to'y balkon, ikanta iti screen. Saanin? Gastos manan ti pampanunutang. Ilakot akit din dagita man manok. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Anyamot tan. Nagsakit ti tiyan ko. Nabsugak. Nagaduma nga mintikinan mo itay lakay. Indwal mo nga mintinangan. Kahit nabisina nga rodmite. Unay mo ti kastoy. Nasakit talaga pa kahit. Kat ingkag si Pag siaran na, kadyak mo't makasisiar. Kat no iso nga iti solusyon na. Ay, anyamot tan. Siganto mga men. Inimas mo iti gusto tilinutom. Anyangay. Naaduklag nga rodan tinangan. No diyak ka imasan ti agluto, agreklamo ka. Ngam no ka imasak, agreklamo ka mo ilata. Anya nga iti kayat mo nga aramidok lakay. Made, nasakit na talaga bakit? Ina malamag magnan. Tapno mapalpaanak. Mapanak iti balay dananang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, umayak man nagpalpa dito'y balayaw. Masurunak iti balay. Apay manan ay Addaman di mo nagustuhan ije balay yawn. Hindi manugang yo Sinubraan na ti kinaimas ti linuto na. Iso nabsugak launay. Kitnay, nasakit mo ti tiyangkon. Anya, di ka katagyaman ta naimas ti luto na. Wen angam na simakit ti tiyangko. Tanabsugak launay. Kat inungong taman siguro jay asawa mo. Kawan Anya pa'y ngay. Kanudyak mo nga minungtan. No adadyak kayat nga ramidan na. Agruamit. So may mayat no maungtan. Tapno mangrik na. Ne, kita di mo sobraan ti mangungungat ije asawam. Tama nga numapunwan. Addarik na jay asawam. Addamat puso na akasken ka makarik na. Saan abim mato ti puso na? Saan agaputan na singpet? Kat agruam kamutin amang ungat ken kuana. Jak pa'y ngamin napuutan nga inapa na ka ni Marie. Si kalat mga papa ken kuana. Kat basol na mo no apay ngungtak. Wen ngam ungat adagos ti pamayam. Imbes akasaritam iti nasayaan. Ay na, amunan ti ugalik nanang. Diretsaan ti panagsaok. Kanure da kayo, amuyo da ita. Wen, ngam dinak ipada iti asawam. Tasaan nga agpapada tirik na. Iswa kita umbasit. Di ka unay, anak ko. Anya mo da dya trapikan? Bad trip. Basi laga nga rodon tinapasadaak. Ta-traffic mate. Ish! Apay kanungay atrapi. At nga rod karo. Taimpumpunda ni bakit karya. Ado da kita agparparada. Lapay mo't ngamin amasapol nga agparada ta no adda matay. Nagbubuntog da pa'y mga rudamag na. Di ta kiti partakan ta numalpas sa dagos ti pumpong. Kat kas di nga rod mo tinakaugalyan tayo. Adda nga rod nakita mo nga agtartaray amapan mangipumpon iti minatay da. Awan, kastagid di ko matimayat tapno mabiit maitabon dyan natay. Tumaktak iti biyahe lagi dyan. No apay ngamin anatay day dyan bakit karya Kat bakit mo tun? Tiyempo na mo't siguro ti matayin, No apay ngamin amatay ti tao. Tila pa kariribo ka manin, Eddie. Kasta talaga. Awan bumato dito irabaw ti daga. Nagado pakataktaktakan. Diyan may isa pasahiros ko itay. Pinag-migraine na. Si makit tulok iti hapde.
Apay ayan. Una, tanagang late. Anya? Unay man day dayan. Agpaili sa agdigos. Sa pinagtugaw di likodak. Katimpang na di ima na tagkapit nga road. Ay na, simakit ti ulok. Ala, baybay amon. Ado unay ti paka-estresa mo lakay. Umado dagiti uban mo, nukas na. Di mo pa kariribukan dagiti adda iti aglawlaw mo. Baybay am. Kasi ka mamot ti makiabay ti naanglit. Nung saan agsakit ta ulam. Ha? Ni, kat di ka agungat Anyat pagpungtutam ngay. Madima kami ti style mo na tatuma. Tadinak pa'y kampiyan nga asawa mo. Akas laki din kamali amin aramida kaun. Saan akas na? Diyak lang amin kayat ama stress ka, lakay. Maditi kasta nga ugalim. Kontrabida ka kanayon. Ala, huston. Sorry nga Ruden. Pasensya kan, Eddie. Siya kun ti agkid daw iti dispensa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, nakaparada man matanto tricycle yung umari. Abay, sana nagpasada nila kay mo. Nauman tata. Adaman din na nagustuhan ijay paradaanin Iso ang nagsardeng manin nga agbiyahe. Anya? Kat, aggarden manan. Hay, jak man amo tata. Adamat ijay likod ti balay. Jak amo no anyat kukuin na ijay. Inak man kitaan. Tadaman buludak aramyentana. Ne, agar-aramid ka mo titiwalis ting-ting. Edi. Aywan tata. Aglako ak man itiwalis ting-ting. Ay, ado ti pagbalinanday ta. Nagadumat araramidam. Wan tata, sayang mo dagiti bulong tinyog me. Nagadaw. Gumatang ka to Isursur kon to nga ilako dagitoy. Ne, mayata. Sa bali man ang ti pagkwartaam. Wan tata, may mayatin ti kastoy. Tawan siguro ti problema. Aywan, bululak man tayo tools ti motor mo. Tadaman reperek barok. Ay, jak ipagpabulod day jay. Tama nga lumapukaw ti daduma akargana. Kompleto nga min day jay. Gumatang kayo matitigamit yo Sana puro bulod. Madit agbulbulod. Sakto pa'y. Jak agbulbulod. Tama nga lumakadadailak. Iso pasensya kayo na. Ngamjak ipabulod day jay tata. Ingkay gumatang. Tapno di kay bumulbulod. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sagmamanungay tawalis mo, pare Eday. 50. Tanapuskol day tamare. Gulpim ta 5. Ta reservam ti daduma. Ay, nagngina mo. Kunak no 30. Grabe kamit ngagtawar. Amumot anapuskol. Tawaran pa'y laang. Kan narigat ti umuli tinyog nga galit ti bulong na. Nagngato dya inulik. Di mo pa'y ladawatan. Naglaing kayo ngagtawar. Kit nagriga mo tagaramit iti walis ting-ting. Kumaano pidpidutak lang ta iso. Ngam sa almayt. Pagrigrigatak nga aramidon dagita. Pagpuy-puyatak pa yun daduma. Ay, ala, pasensya kan. Sige, sige. Mangalak nga rod iti maysan. May salang talaag. Saanan? Numapilpilitan ka, uray saanan. Ado ti pangilakwak dita. Saan lasi ka? Barak. Ala, ay sus. Para dayjay lang imbagak. Nakaungatan. Nagloko mo dita kumpare kon. Arsagid la unay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ni, apay nga intupak mo mutin tabi naklay mo ala kumawalis, Eddie. Ewan ta nagbabarat mo dagita paglakwan. Di da maawatan tirigat ko anang aramig ka dagita awalis. Apay, awan na lakom oray maysa. Awan ta nagbabarat damay. Masurunak, di da pa'y ladawatan. Pinatawaram ko maidan tapno nakalako ka. Saanan? Usarin talangin dagita. Naglalaingan dan ngay. Bakbaklayang ngay sur-sur-sur. Nakadagdag sa'yo. Ngam di na pa'y maawatan day tamad. No apay mo't ngamin angat datatao akasta. Awan asi day ti pada ta tao. No apay mo't ngamin asaan ngagpapada ti ugali ti tao Kat talaga akas na Agduduma tayo nga rod iti ugali. Ala, baybay ang nga rodan. Di kan agrurod lakay. Anya mo ti kasto aluton ngay. Naksit may. Anya ka mo tin mare. Awan pa'y gahanas ti mangan no kastoy. Basit na ang tinakset. Ipakan kunton iti aso tinakset. Aglablabaak ngamin itay iso ajak na siputan.
Di mo ngamin paggigiddan ng ti trabaho, amay. Bakbakitan ka nga wan amom. Ha? No apay mo't ngamin nga daman menel mo no daduma. Puro palpak ti trabaho. One! Manarak no manarak! Ha? One! Palpak ti trabaho! Manipod nagdanata! Awan na saya at ngay naramid ko para kan ka! Si kalang ti husto! Katsyak! Palpak amin! Awan husto ngay naramid ko! Ne. Apay akasta ka ngay. Apay, si kalangan ti adda karbangan na nga agungat edi! Awan karbangak nga agriaw! Ha? Nabayagan nga agul-uli makak. Pinaspasensyaan ka. Tabarang kunak nagbalbaliw ka. Numaamiris mo dagiti bidot mo. Ngamsaan, takumarkaro mo tikasta nga style mo. Tibulok nga style mo. Mari. Panawan mo tantap no irwar ko ti impanak asakit tinakam kan kayat eh. Aglablabas ka ngaminan. Pilpilitek apukawon day ta asakit tinakam. Tanam na maag ngagbalbaliw ka. Ngam saan matgayam. Isu nga ita. Panawan matan tapno irwar ko tinakadulin asakit tinakam ko. Ha? Tiamom, husto amin nga aramidam. Feeling perfecto ka. Feeling mo, awan apulos kang malim. Ngam di mo amo anagalas ti ugalim. Rinukar ti aramid mo, Eddie. Mari, anya ka din tatangay bagbagam. Agawid akpay lang ang igebalay. Agkupit ti barukong ko ditoy. Kadyak maibaga, no agsubli ak tupay wano saanan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Panawam ke din. Kasta mo latararamidan na ka. Panawam maon. Nanang, Ento nagsakit kay ti puso. Gapoy ti kasta nga aramid na. pilpilitak nga awatan. Ngam napunuan ako, nanang. Nauma akon ang mga awat latan kan kwa na. Isu nga ro da panawa mo. Tawa mo lat serbina nga asawa. Nanang, No kaya mo, siya kung ti mapan mangala kadagiti kawis mo ije balayaw. Ala kamin dito yan. saan pa'y lang, nanang? Taag pala mi isak pa'y. Pagkalmaag pa'y tirik na. Nanang, anya nga tangay tinagbasulak. Ado nga min, tinaalas nga style mo, anak ko. Taoray siyak nga inam, kat madlaw ko ti kasta nga ugalim. Di ka masaksakitan na, nga masapol ama-amwam dagitoy, tapno ammom ti baliwam. Awan mo't amok akam malik. Ti ko naman, ngam nakaro ti kinaarsagid mo. Ken nalaka ka nga agrururod, ken nalaing ka amang pabain iti padam a tao. Ha? Dagita tiliklikam nga ugalim. Ta saan anasaya at tikasta. Kitaam, kat awan gagayim mo. Adayo tirik na ti tao ken ka, takasta ti ugalim. Iso abaliwam day nga style mo. Napunuan sigurun jay asawam, iso akas jay. Nanang, No kayat mo ama urnos tinagbaetan nyo iti asawam. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan iti asawam. Binugkawam mo ngamin. Ken agkakasakit pa'y dagiti imbagbagam ken kuana. sigod mo't akas jeti bagbagak. Ngam itala ang alimaban. Wen ata na punwanen. Palpalabsen nala siguro dagiti imbagbagam iti. Ngam talaga adinan kinabailan dagiti imbagbagam. Iso akas jay. Nanang, Agpakumbaba ka. Ay aywam ti asawam. No kayat mo pa'y amaurnos ti amin kada kayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. sorry Mari. Naamiris kon dagiti bidot ko. Pakawanan nak kuma. Agawid ta kuman ija balay. Pangaasim. Kasalak agbagtit ija nga awan kadkaduhak. Promise. Agbalbaliw akon. Di kan ungtan. Bugkawan kan pabainan. Agsingsing pat akon Mari. Asawak. Rumbang lang agbalbaliw kan. Talo makay kan. Diyak kumakayatan ti agsublikan ka. Takas lang na trauma akan ka. Ngam ipagpagapok iti panagasawat na. Kan inayat ka mat, nga uray kasta ka. Dimteng lang amin jay puntuan na punwanak. Ala. Tabumawi ak bakit? Basta di naksinsinaan Ay atin ka.
Kat noon nyaman tinagbasulak. Pakawanin nak. Kat sulnitak tinagkurangakan ka. Sige. Agsubli akan ka, Eddie. Ngam no ulitem tupay nga aramidan ti jak kayat. Ladingitan. Ngam talaga asinaan kan. Kat di naktun maay-ayo apulos, Eddie. Wen, promise, bakit? Saan na maulit dayjay? Agbalbaliw akon talaga. Inikak iti tsansa ti asawak ngagbalbaliw kat kasi timbagakan kwa na nulitan ng aramiden dagiti jak kayat talaga asina akon. Ngam ka asina jak metten nakita kan kwa na dagita tanagbalbaliwan anaming pinsan. Alakastan tugayem mo Mari. Ala gagayem ditan tinagpatinggaan day ta pakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manen? Nalamok nga agsapa aldaw kan rabi itayo amin, ngam uray nalamok na baralat ta kablaaw ti maipaay kada kayo. Itinaimbag nga oras si amin. Manipod ka ni Kabsat Goryo sa napud no nagan tintay drama diti Manang Biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin, hello pay, kada Nancy Padua dita Qatar, Richie Kalimag dita Hong Kong, kastameten kani Michael Sardan. Kastiman ti kunani Kabsat Goryo. Dirma ng biyanang, naladawa kanadaan iti nobya. Ket nakanobya kiti napintas, isamas daaw dagiti dadakkel ko taapay ka nakinayat nak tinapintas a babae, ket saan nakanumet ama nagdigos. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Elena, bakit? Di ka mas daaw. Mas daaw ite. No apay akinayat da jay anak ta, ket nagang dudmag. Grabe kamot nga agsao kontra iti anak mo. Anak mo pa'y mangarod, uyawam pa'y. Ay kitagpay sumay na saan ngagdigdigos jay anak ta, iso anang daw. Di pa'y agtututbras. Agtutbras mo it no da papanan na. Man o makitak nga agtutbras. Maminsan lat makabulan. Nagangdod ngagpayso na yung anak ta. Saan abali at addan nubyan na. Agbain mo't siguro day jayon. Kanayunan nanto siguro tagdigos. Nga ta? Adanadlaw ko ginubya na bakay. Anya manon. Kaslag padadamag asan ngagdigdigaw. Tila sasawam mo't agtal na ka man. Kati sumay. Kita amjay buok na. Nagangrag. Naglanit. Kan idi mabay kanya kidi impasyar jay anak ta diti balay. Adda sa bali ana sayop kaw. Nakasao ka man ako na akong milyo. Nagsasao ka. Kunamit lang nakabangbanglo ka mo. Kauray mo sika. Naangdod ka mo no daduma. Nayusan mo ta. Jak ipalubos nga umang dudak. Basit laling it kaw agdigo sa kaon. Tadyak kaya tatarak nun tiangdod kaw. Limot nga mingguryo nga anak ta. Tarak nun na tiangdod na. Iso nagsabang ti payod na. Kaano jay ko na ti anak ta nga idadanon tayo? Into no may alawas ko na naman. Agsagana ka nga rod taagbiyahe tayo iti adayo. Nagadayumot nga min ti lugar tinobya na. Agasamot tasyam nga oras ti biyahe nga ay. Di pa lang amin nagsapol iti asawaan na di ti lugar tayo. Katanya nga road, awan mabalin taga-adayo a lugar nga road mo, tinakariknaan na iti ayat. Awan siguro ti makurso na daan na kadagiti kalugaran tayo Kundi pili pa lang amin. Saan lang aruda na gwapaw, di pa'y agdigdigaw. Ay agtal na ka man, sang kaulit mumot nga ibagbaga ti kasta. Makarengreng ka, milyo. Kasano? Tumanon kami, Berna? Umay kami na lugar yo? Ay, masi anak matkada na ang kantatang mong agbiyahe iti adayo. Bakat kan lakay diyan. Handan nga kaya ti agbiyahe iti adayo. Baka maulaw da. Kabalan da. Piliton da para kanyak nga anak da. Ay na,
Hang kapiman nga maasyan kanya da nga nakapsudan. Kaasida piman. Uray da kami langan ate dumanon iji balayo. Anya? Mabalin ayam at tikastaber na. Lalaki ati dumanon saan a babae. Kat mabalin no kayat. Awamat problema ita. Kat di parihas namot lang. Mabannog dagiti dadakkel mong agbiyahe. Haan ata jay landlady te kadwak nga dumanon. Hawagak to lang ng dagi jay parents ko. Ibagak nga makiasawa ako ni mabiit. Anya? Unuhaan! Uray awang kadwa ko na. Haanan jay landlady ta chismo saan tumatlang day jay nga bakat. Ha? Pagsasaritaan tayo ladtan ija balayo te kasarta. Sige nga ron. Sikati makaamo, Berna. No siya, kayat ko no dituyan balay ti pagsasaritaan tayo. Ada yung unay jay lugar ti Nobiam. Makatuok ti agbiyahe ti atid daw. No siya, awan problema iti atidog a biyahe. Kabailak pa'y mo ti agbiyahe iti adayaw. Ngam no kasta ti desisyon niyaw, ay kat makaammo kayo nga ro, danak ko. Wala nang. Dito'y balay latan. Tano maadan kamin to iti oras. Da kamin to ti mapan iti lugar da Berna. Ta ipakaadam mo ti panangasawa mo iti anak da. Wala nang. Kahit kaano nga raw ngagsasarita tayo. Tapno may saganaan mi iti inam. Mangtid ka iti igatang iti maparte. Kinilo lata akar ni ti gatangan tayon. Saan tay pa'y lang nga agparte. May mayat no ada maparte. Di mo nga min ayaban amin at tao Agayab ka man iti kadwam nga aginuman. Aginuma sa asawam mag. Saan mat Nabayagan ngayon sardeng ko na ita inom. Inidya ko na ita mangtid la iti sakit. Okay, kasano? Pagsasaritaan tayo, ti kasarmi ka ni Berna, tatang, nanang? Wanan Sikat ti makaamaw, anak ko. Guryo. Into no, agsasango tayo kat damaganda no anya nga bulan ti panagkasarta. Ibagam nga next year niya. Anya? Ni, nagbayagan ngay. Itaatawanan Inton umay abulan. Haan tanarigat ti agapapura. Inton umay nga tawan Ure kalpasan ti innem uno 7 uno 8 nga bulan. Nagbayagan ngay. Kaanon to pwede tangay. Haan nga bali, tahan ka nga isuksukat. Kanamok nga anak mat nga isukat. Berna, Mayat no maisaganaan ta nga permit kasarta. Tapno haan tanto nga marigatan. Karkaron no adanton anak ta. kaslayos les ti panagsasarita tayo ano kasta ti kabayag ti kasarta. Katsi kaano uray haan tayo pa nga agtutungtong. Han tayo pa nga tultulagan. Tulagan tayo no next yearan. Ala, pagsasaritaan tayo latan, tapno maaladan kan. Diyak kayat maagaw da ka ti sabali kanyak. Sige nga rod Si Kati bahala, Goryo. Nagbayagan nga nunton umay pala atawan ti panagkasaryaw, guryaw, Berna. Kasta ngamin tinagsaritaan mi ka ni Berna tatang. Masapol ngamin nga isaganaan mi anaimbag ti kasarmi. At damat aramatin yung agkasaran ako. Awan mo't problema iti da ita. Basta kasta ti saritaan mi ka ni Berna, nanang. Uwan na, tata. Ta pag-amamuan mi kani Goryo. Tapnohaan kami to nga marigatan nga ag-adjust inton ag-asawa kamin. Sa bagay mo't kit di Ay, kung naklarang kasar kayaw ninton umay abulan, saan pa'y mo't gayam. Sa pa'y nagpapartiyak iti pagsasangwan tayo. Ayos lang dahil tatang. Ta selebraran tayo ti panangalad kon kaniberna. Tapno awanan ti makaagaw ken kuana. Alang araw, ta mangabang tayo ti video kay tagkakanta tayo man. ay nasaanan makarengreng da ita. Apay masapul pa'y la da ita Wala tapno naragragsak. Agsasala tayo paikit di at naragragsak manay. Hello, Guryo. Nangyagak iti tinapa. Ikan kayo iti sidaan nyo kadananang kantatang mo. Homemade da ito Ha? Ne? Manungay data.
Sa nga gasot ti may sa abalkot. Ngam saan ko apabayadan? Itid ko, libre. Ha? Ni, apay ngay. Basta, kayat kayo mat aparamanan Amumatan, pakaragsakak launay nga minti agparaman kadagiti lutlutwak. Nang runa no napatig kanyak ti paraman Ha? Ay kat, agyaman na karod alolit. Kan ikan ka pa iti turon. Linutok matlaang na ito'y. Ni, di mo kisayan talakom Malugi kan di mo pabayadan. Saan? Danag mon aya. Alakit din, awata mon guryo. Inton bigat. Suman kan lunggan isa tilutwak. Umay kan tumanin ikan. Allah saanin, nakababain. Bayadak tapno saan ka malugi. Saanin ko nakmut. Basta ikan kanto. Pakaragsakak timangtid kan ka guryo. Nay, nakabangbanglo ka manan lulit. Papanam, Kat as usual, inakmanin aglako ananang. mapankaglakaw ngam nakapigpig sa tabangbanglaw. Kan nakalipistik ka manan. Ay na ni nanang, makita da amin. Pakibyangan yung mat amin ang makita yo. Di dakla baybayan. Balasa nga nga road. Awan mat dakas na nagpapintasa. Ay nalulit, no neguryaw ti pagpapapintasam, lipatamaon. At danubya na. Natulag pa'y ti kasardan. Mabayag pa'y ti kasarda. Inton umay pa'y lakano atawan. Alanganin day dyan, nanang. Anya, Anyat amuyo nga amangan no agbabawin to ni Guryo. Di yung maibaga ti mapasamak iti masakbayan, nanang. ay na, di kalagbay ni ti kasta nga raramidam. Ipadla mo launay nga kursunada ka kaniguryaw. Kadi na kalangarod pampansinan. No, adda pa nagayat na kan ka, idi pa lako mga inaram na ka. Agtal na kayo man. Kontrabida kayo man. Sige, mapanakit din tani. Napudot man Singkuryaw, ilaklakom ka rin iti tricycle mau. Punwaya. Uwan maning. Ta gumatangak man iti van ta pagbiyahe may. Sige, tagatanga ko ninsan. Basta patawaran na ka. Uwan ninsan, sana problema rita. Anyat serbi na nga kasinsinta ngay no di ka patawaran. Apag isaw kasinsin. Nagsapsapo lagi ti pangibauta kiti pirok ko di abroad. Tagpurgo na kaon tanay sumalog matipiksahan. Uwan na insan. Kasta talaga. O sige nga Rod. Gatangam amin ang dagitay tricycle ka ta sukatak iti van. Nakagatang man gaya man ni tilogan ni Guryoan niya lulay. When pagbiyahe na kano jay lugan aginatang na. Business-minded nga minday jay aguryo. Agpada kami. Isong agbagay kami. Madayta ka manan. Kahit kasanon nga di naglawa garden na no agbiyahen. Di nan masikasaw. Kutsak to ti mga sikaso inton agasawa kamin. Ay agtala ka man. San natilay bagbagam. Agararapap ka man ako na kon lulay. Apay, diyo kayat ayan ni Guryo nga agbalin a manugang. Uray saan ama nagdigos ni Guryo ta nagagatmut. Kan adamot itsura na nga uray saan nga agdigdigos. Uray man kayat ko para kan kano di nakamut kayat. Kayat nak, mabain la siguro nga agaram kanyak dayjay. Saan na ka type? No type na ka, di pa'y lako mga inaram na ka. Basta, marikrik nak. Siyak to ti maasawa ni Guryo nanang. Namin ado nga minen ana itagtagainap ko dayta. Anya? Una nang, iso asyak to ti pagtinagan ni Guryo nga uray addan nobya na. Siyak ti talagaan na ikari para ken ko ana. Ramanam to isuman kan putaw ng nilulit. Bakit? Ha? Lukas ta, nangidagas manan itila ko na. Naimbag no saan amalugi iti kasjengar aramiden na. Ay kat oray malugi di na. Basta may padlaw na nga agayat ija anak ta. Tila sasawam mo lakay. Katagpay sumat. Ay na, nakadkadlaw mait nga kursonada kan ni Guryo na dya alulit. Sa balimot ngamin ti inaram jay anak ta. Nangisit ngamin nilulit. Idinto tanibir nakit na pudaw. Imposible adi na amo anatulagan ti kasarda Guryo kan tinupyan na. Amo na, talaga siguro nga agayat
Saan ang mapukawan itinamnama, ta saan da paimot ang nagkasar. Wen ngem malugi no padawat a padawat. Kat may ano kasta ti kayat na nga aramidan. Pakaragsakan na nga raw. Kan mayat kit dia, ta delivery a merienda bakal. Naiti mo ta babae, text a text. Ni, asino nga data nga babae, Guryo? Di ka ruba may ngagkursonada kanya ka. Tumanex. Ada ka no imbati na asuman kan bananak yaw ije balay. Tila may itid na. Ay, ano kasta? Kras na kada dya nga babae? Unsa. Kasta matag dinamag ije lugar may. Ang pagan anok mo't nga da dyan. Si kalang ti kayat ko berna. Kating kayo ano siya lang tilab mo, Guryo. Ay, uwan, manungay mati kita jevan mo. Siguro dakal. Medyo. Naibagla pangalantan to iti pagbiag ta. Ay, uwan Ay, uwan gayam. May mayat samat no, agtarakan ta iti babuyakan baka nga mapartiin ton kasarta. Menos gasto samat. Ha? No gamin gumatang tantukat ng ina. May mayat no dyan mismo nga tarakan ta ti maparte. Mapalilat tamat ah. Hanggang jakmat masangot agtarakan. Ni tatangkot agtarakan. Nalawa ija ayan may nga pagpasturan kan pagtarakanan na iti baboy. Kat mabalilat ta ahan eh. Anya nga rod ti unaan tangatangan ngay, baboy uno baka. Uray baboy yan ah. Sumaruno ti baka. Ay sige nga rod. Agpabiro ka kinitatang ko iti gatangan na nga buryas niya. Sige, Berna. Hello, Berna. Hello, Guryo. Imawag ni tatang ko. Nakagatang ka nun iti buryas. Sa nga pulo jay ginatang na. Nasayaat nga rod ano kasta. Imanay, di kwartang inted ka. Imanay nga mawan ka numat igatang na iti kananda. Sige, tamang tedak. Umayak di tadagos mo inton bigat. O sige nga rod. Urayan kanya. Kan isa ganang pa aja ko na mga paggatang iti baka. Ada ka nun nakita ni tatang ko nga magatang nga baka. O sige, mang tedak to, Berna. O sige nga rod. Urayan kanya. Bye! Bye, honey. Apay, agtarakan kayo iti baka, anak ko. Wala nang. Baboy kan baka ti mapartin to inton kasarmi kan Berna. Kahit asino nga iti mang tarakan. Jay ama ni Berna nanang. Di payla ni tatang mo ti pagtaraknem. Adayo ama ibiyahe no agapo pala dito iti maparte. Ay hunan niya. Mawan matkit di Apay, mano ababoy ti mapartin to aya. Ores sa nga polo siguro nanang. Ne, nagadon. May mayat ti ado, wano subsobra ngam ti agkurang. Kan may sa abaka, mabalinin. Ne, adda pa'y baka. Wala nang. Naku na nga min ni Berna nga aduda nga kakabagyan. Kababain no mabitin ti sagana inton kasarmi nanang. Guryaw, agkasarmo gaya mon iti mabiit ni insan mo aman anak ko. Wan ka no nga ron. Nasabat ko ida itay lang. Naggapuda ka no diti balay. Wen, umay dayaw awis ti kasarda. Adda mo gayam nobya na. Anyamat ginobya na nga no, ikumpara iti nobyak. Adayo ang ay tarayan ni Berna dahi jay. Ha, Napimpintas mo't nga adayo ni Berna ngam ginobya ni insan ka. ket di namot ikumkumpara jay nobya na iti nobya manak ko. Kasla paglastog na nga min ginobya na. Agkibkibin da magmag na iti kalsada. Kunamulan na pintas mo, di kibkibinan na nobya na. Ay na, una yan ti kasta pa nagsasaom. Madi ti kasta nga ibagbagam. Aguyaw kamot anak ko. Katagpay sumat. Napimpintas mo lang adayo ni Berna ngam ginobya na. Napudpudaw pa ginobyak. Unaan na kanjay kasinsin mo nga agkasar. Imun unaan na tulag ti kasaryo. Ngam lumbaan na kamot jay kasinsin mo nga agkasar. Alright, presentable di asawaak to. No nang pidpidutan na nga tamot iti da dyan, nobya na. Kaslamat maawa-awananan iti babae di kasinsin ka hunanan. Saan nga amin alalaki kat ti kinapintas tikit kitaan da iti may sa babae. At dadagitay ugali tikit kitaan da. Ay kat naswerte ak nga rod Tanapintas lang nga rodon tinobyak, nasingpot pa Ay kat mayat ano kasta. Sapay ko mga road ta saan to nga agbaliw ti kinasingput na.
2 bulan langan ti orayon, agkasartan Berna. Wen nga rod guryo. Rugyan tanton ti mangipag na iti papeles ta para iti kasarta niya. Wen ay wen amom nga ihani. At dakit dagtitiks kanyak. Pangpangtaan nakmat. Ha? Taapay ka no? Indilit ko nga minandadya nga number. Ibagbaga na nga iwasan ka kano. Nga sinaan ka. Nuhang ko kano kayat nga dadakas nga mapasama kanyak. Anya? Ay, sino nga tangay nita? Ang ko nga ron nga ammo. Baka amom dayjay. Mamadlaw mat nga agkras unay kanyam. Uno, baka damat sa bali nga nubiyam. Awan na. Si kalang tinobyak Berna. Ay madandanagan akon. Kuna na nga sinaan ka kano. Baybayam na ita. Luklukon na kala siguro. Ay uwan, ayon siya ko na nga igatang ta iti tricycle nga ipasada ni tatang ko. Mabit lang. Ato yan eh. Ay, thank you ahani. Nagsingpot ka nga tal talaga. Day tati kinayat ko unay kanyam kat hangka nga naimot. Masyanak mat ngamin iti amam. Tako nampay nga agag-agas. Hawan nga rod, ado ti sakit na nga agagasan na. Imbakid di ata adda ka nga mang tultulong kanyam eh. Day, apayakas la aburido ka. Pumanagna ka amanggit kita dita cellphone mauguryaw. Madanagan ang tatang. Naggapuak ngamin iji dagos ni Berna. Kat naku na ti landlady api manawan ni Jay. Kat jak makontak ti cellphone na. Anya? Lay, napadanan ngay. Ang mga no nagawid iji lugar da. Jak ngarod ammo tatang. Surota may iji lugar da ah. Ang mga no nagawid anak kao. Hello, Guryaw. Kasanungay. Kumusta? Nasara ka mo ni Berna. Jak mabirukan ti address ng imbagana nanang. Madanagan ak. Kinidnap dan samot ng Genobyak. Kat pinagaramidan dan iti dakas. Ay, nasaan kumamot Alda ngamin na sa una kanyak ide. Ngagtetix ken kuha na amang pangpangtay ti biyag na. Madlaw ngagkursonada unay kanyak da at texter na. Ne, asino nga'y kuma? Kat ninsama lalulit ti amok nga agkursonada kan ka. Imposible nga iso. Agsagana kanyak da alulit no mapanagnagak nga iso tigapuanan da ito eh. Ay na, di ka agpabasol adagos. Tawan pamanagnak mo. Kanjak pa tiyun ang maaramid ni lulit dayta. Awanayin. Ita ko man abulan ti kasardaguryo kan tinobya na. Ngam nagpukaw mo tayo. Wan nga rod Di mo't nagparparik na apulusan. Madanagan di anak ta. Saan ang makaturturaw? Paingat Napanan na. Ay, jak amu alakay. Rumarak man nanang. Tatang. Pinaksapulan tinobyak. Umadanin ti kasarmi. Isa amasapol ang masarakak ni Berna. Pangsapulang manen nga yanak ko. At na nakaibagay ti lugar pagaw awidan na iti. Barang makita ko ni Jay. Sino ka? Naimbag nga orasyo, Lola. Mabalin ti agdamag. At da ngamin nakaibaga at taga dito'y alugar ni Berna. Berna Anreb tinagan na. Ay, jay apo ko ti karo ba may? Ay, apay ayan ni Berna na. Umadani nga minon ti kasarmi. Kat kalaat mo't na nagpukaw. Ay, siya kayam kinobyo na, Lola. Nobyo? Kat no foreigner mat jay niyam amu na nobyo na dito'y iday. Ha? Napanda ni jay syudad. Taada ka no balay tinobyo na ijay. Anya? Apay, ex na ka, wano. Siya kayag damaanobya na, Lola. Ano kasta? Linukunak ni Berna. Ay, jak ka mo awan amok dita. Baro. Awanan ba inda dyan, papay? Pinamati na iti husto. Pinangnamnaman naklagayam iti awan. Ala, husto na ko. Aklo namun tigasat mo. Saan siguro ani Berna ti parakan ka? Wala nga miso amin tinapnapan ng tibirok ko nanang. Tiyurnong ko.
dagiti kwartak. Nagtalag ka ngamin adagos kan kuana, kat saan mo paimot nga asawa. Anang, Pag nakmamday tanak ko, ammom ton ti aramidem no sumaruno. Di ka nagladingay, taaglabas tumulaang dayta. Makailiw-liwag kan tumulaang anak ko. Awan rupak ngay sarang ko kadagiti tattao tempal palastog ko iti tinobyak kat naramid ko pa yan tinanguyaw itinobya dagiti kakasinsin ken barkada. Ngam ti Jack ni namnama kas gayam ti pagtungpalan ti relasyon mi. Nagsakit ngam ingkarigatak ngay naklon ti amin. Alakastan ti gayim mo goryo. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan dita pakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para iti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Thank you kanayon, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.